Reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze ni ku Ibendera TV, nitwa na Christine Ntirushwa. Uyu munsi tugiye kugaruka ku rubanza rwa Apotre Yongwe witabye urukiko kuri uyu wa mbere. Aha ni ku Ibendera TV, ikaze kuri mwese. Apotre Yongwe yaburanye ahakana icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi, avuga ko gusaba ituro atari icyaha kuko na Yesu yasabaga abantu gutanga ituro. Yavuze ko niba hari abashaka ko abasubiza ayo batuye azabakubira karindwi. Urubanza rwa Pasiteri Joseph Harerimana uzwi nka Apotre Yongwe rwabaye kuri uyu wa mbere, rubera mu karere ka Gasabo ku rukiko rw'ibanze ruri Kibagabaga. Dosiye ya Apotre Yongwe ukurikiranyweho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ifite nimero RDP 00816 akarongo kaberamye 2023 akarongo kaberamye TB akarongo kaberamye Gasabo. Ni urubanza rwabereye mu cyumba gifite nimero imwe, ni icyumba kandi cyabereyemo izindi manza 11. Apotre Yongwe yaburanye kuri uyu wa mbere tariki 23 Ukwakira, avuga ko gusaba ituro nta cyaha aba akoze kuko abaza gusenga baba bifuza impinduka mu buzima bwabo, kuko we aba yigomwe umwanya we. Avuga ko gukurwaho ibyaha hari ibintu ugomba kuba wizera byanze bikunze. Ibyo bintu uba ugomba kwizera ngo ni ukuba wizera ko Imana ishobora kukubohora ku bintu byose, kwizera ko Yongwe ari umukozi w'Imana, kwizera imvugo ikoreshwa kwatura ibyaha, kwizera ko ituro risimbura ibyo Yongwe aba yigomwe asengera abakristo biri mu mwanya, esanse n'ibindi. Umucamanza yabajije Yongwe impamvu abantu yizezaga gukizwa atabasubizaga amafaranga batanze. Umucamanza aha yagize ati, ese wigeze usubiza ayo batanze? Yongwe asubiza ko abakristo batigeze bamwishyuza. Aha Yongwe akaba yagize ati, hari umukristo wandegeye amaturo, itorero riraterana turayamusubiza. Ubugenzacyaha bumfata ntabwo bambwiye ko nananiwe kwishyura kuko Imana yari kumpembera umurimo nakoze. Hari abo njya kureba nk'umushumba, ibyo nta kabuza ntawe mbyishyuza. Yongwe yavuze ko ubushinjacyaha bumushinja gukoresha amashusho yacaracaye ari ukwigisha mu rusengero rwo kwa Bishop Dr. Masengo. Yavuze ko yari mu masengesho y'iminsi 40 arangije abwira abantu ko niba bafite ukwizera batanga ituro, niba bashaka viza bagatanga ituro, niba bashaka abagabo cyangwa se abagore bagatanga ituro. Amashusho avuga ko kurya amaturo ari ngombwa, nayo yari afite ukuri kuko abashumba bose batunzwe n'amaturo. Mu kwiregura ku byaha ashinjwa yemeye gukubira 7 abo yambuye. Agira ati, njye nashinze televiziyo nta faranga na rimwe mfite, abantu bampaye inkunga, niyo mpamvu mwabonye ko ndegwa kuba kuri telefone yanjye haraciyeho amafaranga menshi kuko njyewe abantu barankunda, banyoherereje amafaranga menshi ntangiza televiziyo. Rero hari abantu banyifuriza inabi, mu by'ukuri bamfitiye ishyari. Yongwe avuga ko mu gihe imyizerere ye yaba iteye ikibazo yayihindura akanafasha abantu guhinduka. Ahagira ati, nabikoraga nshingiye ku myizerere yanjye, ntabwo nabikoraga nteka imitwe. Yifashishije umurongo wo muri Bibiliya mu Itangiriro aho Imana yasabye Aburahamu iti, mpa uwo mwana w'umuhungu. Yongwe yagize ati, ahubwo Imana yakoze ibyo njyewe ntashobora.
avuga ko Imana yamweretse abantu biyemeje gutanga ituro nibamara gusubizwa, nyamara bamara gusubizwa bakanangira. Umucamanza yabajije Yongwe niba adatinyisha abantu ibibi, nawe asubiza ko agamije gukiza buri wese. Hari abitwa Bugingo, Nyirabahare batanze ituro ariko ibyifuzo byabo ntabwo byagezweho, bakaba bifuza gusubizwa amaturo yabo. Aha Yongwe yavuze ko uwitwa Bugingo wari mu cyumba cy'iburana yaje kuri Yongwe TV ashaka ubufasha bwo kwamamaza ibihangano bye, akaba yari gukorerwa amashusho y'indirimbo akanahabwa ibiganiro kuri chaîne ya YouTube. Yongwe yagize ati indirimbo ya mbere twarayikoze irarangira, araguye kuko aracyazamuka. Yajyaga arara mu rugo, nkaba natangajwe no kuba yaje kundega. Imiririmbire ye iragoye kuko kuri televiziyo twarayikinaga, abakurikiye televiziyo bakadutuka. Umunsi nafashwe nari naramwemereye kuza nkamusubiza 750 ku itariki ya mbere Ukwakira 2023. Yari kuza gufata amafaranga ye, rero nibwo nafashwe. Yongwe yavuze ko uwitwa Nyirabahire avuga ko atamuzi bitewe n'uko yitaba telefone z'abantu bose. Mu bamureze harimo uwitwa Jean Pierre wamugurije miliyoni 7, akaba yasabye abakozi be kumwishyura igitaraganya. Uri mu Bufaransa wamureze Yongwe yireguye ko yakoze amasengesho y'iminsi 7, avuga ko yasenze igihe kinini abana be bajya muri Amerika. Kuba Yongwe abona amafaranga menshi anyuze kuri telefoni, avuga ko ayemera kandi yayakoresheje atanga akazi mu Banyarwanda. Ubushinjacyaha bwasabye ko yakurikiranwa afunze. Ku ruhande rwe ariko Yongwe yasabye ko yarekurwa agakurikiranwa ari hanze, aho agira ati nyakubahwa Perezidante w'iburanisha, sinagoye mwibazwa, ndi umubyeyi w'abana 7 kandi mfite ikigo cy'itangazamakuru gitanga akazi. Rero ndasaba ko narekurwa kuko sinacika ubutabera, ndi umuntu ufite umuryango, nta bimenyetso nahisha. Maître Francis wunganira Yongwe yahawe umwanya avuga ko umukiriya we akwiriye kurekurwa. Aha agira ati uwo nunganira yansobanuriye neza ibyo akurikiranwaho, igitangaje ni uko yafashwe agafungwa nta muntu wamureze. Uyu munyamategeko avuga ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda yemera ko umunyarwanda afite ubwisanzure mu misengere ye hashingiwe ku byo yizera, bityo ngo gufunga Yongwe no guca ukubiri n'ibiteganyijwe mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi Yongwe akurikiranweho, iyo uwo muntu agihamijwe n'urukiko ahamishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Ndabashimiye cyane mwese rero mubana natwe ku Ibendera TV, mukomeze kugubwa neza mwumva mukurikira inkuru n'ibiganiro tubagezaho.